Sanibonani, igama lami ngu-Amathulo. Sizokwenza ukwamukeliswa kwama-angles amadala. Kulo mboniso ngizozama ukufundisa ngayo yonke into okumele uyazi ngama-triangles, ngama-angles, nama-parallel lines. Lena yimininingwane, lona umniningwane ophakeme okumele uwazi, ikakhulukazi kuma-standardized test. Bese sodlala umdlalo engiwubiza ngomdlalo wama-angles. Manje-ke masiqale ngama-basic. Uyazi ukuthi yini i-angle? Asithi awuyazi i-angle ukuthi yini, ngizokutshela ukuthi yini i-angle. Uma benginemigqa emibili ehlangana kuphoyinti thizeni, ngidwebe le migqa lena emibili engikhuluma ngayo ukuthi nginemigqa emibili, leyo migqa leyo ehlangana ephoyintini elithize. Ngenze umugqa wami ukuthi ukuba bukeka kanje. Bese-ke sibe iphoyinti nali-ke, njengoba ngishilo ukuthi sihlangana ephoyintini thizeni. Bese-ke lana-ke lokhu iyona i-angle. I-angle iyona lena. Nayi-ke i-angle yethu ithi ngidwebe ngibonise ngicacisele yona. Nayi i-angle yilena. I-angle ukuvuleka kwale migqa lena yomibili kulinganiswa ngama-degrees noma ngama-radians. Ama-angles alinganiswa ngama-degrees noma ngama-radians. Njengoba siku-geometry sizosebenzisa ama-degrees. Bese-ke uma sesenza i-trigonometry sizokwenza ama-radians, mhlawumbe futhi ukujwayele lokhu. Bese-ke i-0 degrees bokuzoba umugqa nje lo, omunye bowuzolala phezu komunye. Manje-ke ithi siwunikeze sithi ngu-45 degrees. Ngiyaqakela nje, angisho ukuthi i-scale sakhona isona. Bese siba nenye i-angle futhi, le 90 degrees angle lena. I-90 degrees angle lena iphinde ibizwe nge-perpendicular ngoba imigqa e-perpendicular ifika ku-90 degrees. Bese-ke nokuthi ngoba omunye uya phezulu ngenkathi omunye uya eceleni, yiwo imigqa e-perpendicular. Ukulinganiswa kwale angle lena kungu-90 degrees, kona kubiza ngokuthi kungu-90 degrees. Bese-ke lena ibizwa nge-right angle. Le yokuqala i-acute angle lena ibizwa nge-right angle. Bese-ke lana njengoba bengishilo ukuthi imigqa e-perpendicular ukulinganiswa kwayo kungu-90 degrees. Bese-ke lana uhlala ubona kwezinye izinto ezifana nalezi nama-square nama-rectangle. I-rectangle yenziwe ngama-perpendicular lines amaningi. Isibonelo, ama-90 degrees angle. Nayo 90 degrees angle lana. Wadweba kanje, wenze lamabhokisi lawa anjena. Bese lana uyabona ukuthi lena i-90 degrees uye ngaphezulu kuka-90 degrees. Asithi nginemigqa enjena, nginemigqa onje. Uyayibona-ke lena isivuleke ukudlula wonke lama-angles lawa esiqeda ukuwadweba. Sinemigqa enjena. Bese sithi le angle lena ingu-135 degrees yona. Njengoba ngishilo bakwethu, ngiyaqagela, angisho ukuthi ngempela ingu-135 degrees. Bese-ke uma ubuka ngamehlo lana uzobona ukulinganiswa kwayo, kodwa uma ufuna ukwazi ukulinganiswa kwayo ungasebenzisa i-protractor ukuze ukwazi ukulinganiswa kwayo kwangempela. Bese-ke siba ne-straight line. I-straight line lena, i-straight line sethu siba ngu-180 degrees. Ifana nomugqa owodwa. Bese ungalokhu uqhubekile. Uma le angle lena ingu-135 ungaphinde ulinganise lena ama-angles asendilingeni angu-360
angu-360 degrees. Manje uma le kuyi-135, le magenta angle izoba ngu-360 osusa u-135, ngoba loku uma ziya kanjena uma zenza indilinga kanjena zakha u-360. Bese-ke lokhu kubalulekile ukuthi ukwazi, kubalulekile futhi ukwazi ukuthi ukwazi ukuthi uma uhamba isigamu sendilinga njengoba sesenzile lana, lena i-180 degrees, bese-ke lana uma wenza lana, uma uthi u-360 ususa u-135 ukunikeza u-225. Lena iyona i-angle ozoyithola, ngoba ama-angles wendilinga njengoba sengishilo ayenza u-380 degrees. Lena-ke i-180 ayenza u-360 qolo. Lena i-180 degrees lena, noma ungabeka i-point lana. Nayo-ke noma ungayenza nge-protractor uzobona ukuthi ingu-180 degrees, ubeke epointini laphayana. Bese lena ingu-90 degrees, uyabona ukulinganiswa kwayo kungu-90 degrees loku. Bese-ke lana le angle lena ingu-330 degrees. Le angle lena uma ngisuse lana, suse kanje ithi siqale futhi siqale kabusha, siqale lana sidwebe futhi ama-angles wethu, sidwebe i-angle enje. Asithi sine-angle enjena kanjena, bese sithi ukulinganiswa kwayo kwale angle lena lana, le angle lena sithi ngu-30 degrees. Siyazi ukuthi uma uyijikelisa le angle lena indilinga, siyazi ukuthi lokhu kuzoba ngu-360 degrees, futhi siyazi ukuthi le angle le izoba ngu-330 degrees, ngoba le angle lena uma ihlanganisa ne-magenta angle izolingana nayo yonke le ndilinga lena. Khumbula lokhu, uma ama-angles asendilingeni angu-360 degrees, kunomdlalo bowudlalwa kudala, ngiyacabanga bowungakazalwa. Lowo mdlalo loyo bokumdlalo womboniso ku-video game. Uma ufika ku-720 bokumele ujampe, bokumele nje uzube ujampe kabini uzofika ku-720. Uma ujikeleza kanye ugcina ku-360 degrees. Ungacabangela isigamu sendilinga singu-180. Bese-ke manje enye into ebalulekile lana ukuyazi ukuthi njengoba sesishilo ukuthi isigamu sendilinga singu-180 degrees, kodwa uma besinama-angles amabini afinyelela lapho, manje asithi nale angle lena asiyibize ngo-x, sibize enye i-angle lena. Le angle lena yena uma siyibiza nge-x, bese le angle ithi senze kanjena. Le angle lena engiyishoyo sibhale lana, sibe ne-angle soyibiza ngo-x, enye siyibize ngo-y, sithi kanje. Okay, so-ke ithi
esishoyo sizothi ngu-x. Le angle lena ingu-x. Bese-ke siphinde futhi sibe nenye i-angle lena. Angle lena ingu-y, ukulinganiswa kwayo kwale angle lena. Sazini ngobudlelwano phakathi kuka-x noka-y, siyazi ukuthi le angle lena yonke isigamu sendilinga, ngakho-ke ngu-180. Manje-ke u-angle x no-angle y bazolingana, bazohlangana benze ubani? Benze u-180 degrees ngoba yonke le angle lena ingu-180 degrees. Manje-ke lana sizothi u-x ohlanganiswe no-y hlanganiswe nale angle lena u-y, ngisebenzisa imibala yakhona, kulingana no-180. U-x ohlanganiswe no-y azokunikeza okumele alingane no-180 degrees. Bese uma ususa ngo-x inhlanga zombili izosala no-y olingana no-180 degrees, ususa u-x. Bese-ke noma ungayibhala kanje ukuthi u-x ulingana no-180 ususa u-y. Uma u-x ehlangana no-y enza u-180, uyabona lana kuyiqiniso ngoba uma uhlanganisa lama angle womabili aba nesigamu sendilinga, lokhu kusitshela ukuthi u-x no-y ba-supplementary. Yinxa uhlanganisa ubu-supplementary, yinxa uhlanganisa ama-angles afike ku-180 degrees. Manje bowungathini uma besinalesigameko lesi, imigqa emibili e-perpendicular, ithi siyobhala lana loku mangithi supplementary, ubhalwa kanjena. Bese-ke lana uma-ke besinalesigameko lesengishoyo semigqa emibili e-perpendicular, futhi ngidwebe kahle ngoba ithe utsheka leyana. Uma besinesigameko lana semigqa emibili e-perpendicular, imigqa emibili e-perpendicular, asithi benginale angle, njengoba ngidwebile lana, sithi benginale angle lena, angle le angle lena engu-90 degrees. Bese-ke manje kuba nginama-angles amabili, sithi nginama-angles amabili khona la, asithi abukeka kanjena ama-angles wami, asithi le angle lena ingu-x, bese sithi le angle lena ungu-y, bahlangana bafike ku-90 degrees. Angle x ehlangane no-y bayenza u-90 degrees. Bese isigamu bese singathi u-x ohlangane no-y ba-complementary, bona abekho supplementary, ba-complementary. Kubalulekile ukuthi zingakudidi zombili. Khumbula u-complementary owe-90 degrees bese supplementary owama-angles afinyelela ku-180 degrees. Ungakuphambanisi kokubili lokhu ngoba uma ukuphambanisa ngeke uthole impendulo okuyiyona. Masiphinde sibonane.